Bamwe mu bafatabuguzi ba MTN Rwanda barasaba urwego ngenzuramikorere RURA kubishyuriza amafaranga MTN Rwanda ibatwara ibabwira ko bishyuye telefone za make kandi itarigeze ziba. Kanda aho kuri screen zabona handitse subscribe ubone nkubwire iyi nkuru mu buryo burambuye. Hashize iminsi abakoresha umurongo wa MTN binubira ikibazo cyo gukatwa amafaranga akuwe kuri telefone zabo babwirwa ko bishyuye ideni rya telefone za make bafashe bakanoherezwa ubutumwa bwerekana ayo basigaje kwishyura kandi nyamara batarigeze bazifata, bakibaza ukuntu byagenze ngo bishyuzwe ibyo batigeze bafata. Ni ikibazo abaganiriye n'ikinyamakuru Kigali Today icyo gihe bavuze ko cyatangiye kugaragara guhera tariki 18 Kanama 2024 aho bagendaga bakatwa amafaranga kuri telefone zabo, bagerageza kubaza muri MTN bakababwira ko baza kuyasubizwa ariko bikarangira adasubijweho, ahubwo bagakomeza kugenda bakatwa n'andi. Nyuma y'inkuru yanditswe na Kigali Today tariki 23 Kanama 2024 yavugaga kuri iki kibazo, natwe kuri Zoom TV twababwiye tariki 28 Kanama 2024 MTN Rwanda yandikiye umunyamakuru wa Kigali Today imubwira ko abantu bose bari bafite icyo kibazo basubijwe amafaranga yabo tariki 27 Kanama 2024. Mu gushaka kumenya ukuri kuri iki kibazo, Kigali Today yongeye kuvugisha bamwe mu bari bayitakiye, isanga uretse abari barakaswe amafaranga ari munsi y'ibihumbi 50 aribo bayasubijwe, ariko abandi batarayabona kugeza n'uyu munsi kuko bayitangarije ko bahisemo kwandikira RURA bayiyambaza. Abafite ibibazo batarafashe telefone muri make gusa, kuko hari n'abazifashe bakarangiza kwishyura ariko bakibarwamo ideni. Uwitwa Faustin Murindabigwi avuga ko aheruka gukatwa amafaranga kandi yararangije kwishyura telefone yafashe. Ati umukiriya yanyohereje amafaranga kugira ngo muhahire, ngiye kubona mbona yose bahise bayatwara, nagombaga kwishyura ibihumbi 170, ndasaba ko ayo bandimo bayansubiza. Ikibazo nuko bagiye no kuri sim card yindi na yari arariho arenga ibihumbi 20 bakayakuraho. Uwitwa Furaha wo mu karere ka Gasabo ni umwe mu bakaswe amafaranga tariki 18 z'ukwezi gushize, avuga ko atarayasubizwa ahubwo yahisemo kwandikira RURA kugira ngo ibe ariyo imurenganura. Ati nge ntayo bamaye n'ukubeshya, none se ko ari message bohereza nkaba nayo nabonye bayampaye kuyihe konti itari telefone yanjye? Ukuri ngo haye nka nyirubwite ntayo ndimo kubona, ntayo mfite kugeza uyu munota tuvugana. Arongera ati twabuze indi kompanyi yahanganaga nabo, umuntu yakabivuyemo kuko ntabwo numva ukuntu umuntu akata amafaranga y'umuntu gutyo gusa mu kavuyo byitwa ngo nuko afite ubushobozi bwo kubikora. Nagerageje kwandikira RURA nimugoroba, sinzi niba hari icyo bizatanga. Mudufashe na RURA izadufashe kuko turapfuye, mudusabire iveho tuzayoboka abandi batanga serivisi z'itumanaho. Muri Nzeri 2023 nibwo hatangajwe ko mu mezi 9 gusa yari imaze gahunda ya make yari imaze gutangirwamo telefoni zigera ku bihumbi 120 zifite agaciro ka miliyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda.